Hakajing penket ia kemet basa Dr. Ricky A.J. Singkon, MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency hakan no paisi jongka arpau tarik rempang arja arpun riu na pokse shanong sder la sakhi baki pajba ki yang Lynter ke Surok ba Shillong Shagwati lam ki Placard batho Leit sok Dr. Ricky bat ki Lama kaseng VPP ban ai kublai khaddu yu Nalor kene kalau don ru Jingïam na pedang gipat ba ki ba up ban yoi ya kali ke bakit ya kemet basa jong ni noilam ubala khlat no ha ka janmit jong khat khandai tari urempang arajar arpun rio ha Dr. H. Gordon Robert Hospital Shillong Dr. Ricky A.J. Singkon laong bola kelon hamadan kat bau dang elek kai football hamaulai mauyong bala pen kit ya usha kate jaka sumar ha ka batang sipor lapen bena bola khlat no na ka jingshitam sange tit ukulong snam Ya kabasa Dr. Ricky lakit hakamit juga khat khandai tarik rempang arajar arpun riu shapok se hakabala rai ban kit pat shannongsder ban pendap ya kale nyam le rukom shua ban tepat ya kabasa hannongsder hak arpui tarik rempang arajar arpun riu Lama, Thoh. Ya. Apa? Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya